Reka mbabwire ko aka kanya tuvugana ku isi yose ingagi zisigaye mu ishyamba ry'ibirunga rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo bihugu byonyine bibarizwamo ingagi mu isi. Ariko muri ibyo byose nta gihugu cyita kuri izi ngagi kuruta u Rwanda. Nta gihari. Ingagi zacu ni umutungo w'igihugu, ni umurage, aho ziba zirishimye niho iwazo. Uretse kuba zinjiriza u Rwanda amafaranga menshi mu bukerarugendo, ariko ubundi ni narwo ruzitaho kurusha ahandi hose hasigaye. Rero kimwe mu bikorwa bihambaye byo kwita kuri izi nyamaswa zenda gukendera mu isi harimo kwita izina abana bazo baba bavutse, kuko ubwacyo kiba ari igikorwa cyuzuye umunezero kibwira isi ko hari icyizere cyongeye kuboneka cy'uko ingagi zitazazima. Mu Rwanda babaza iminsi y'ingenzi abanyarwanda bagira mu mwaka, ashobora kukubwira ko mu kwezi kwa mbere abanyarwanda bizihiza umunsi umwaka mushya utangiraho tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, naho mu kwezi kwa kabiri bakizihiza intwari z'u Rwanda, mu kwezi kwa gatatu bakizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore, naho mu kwezi kwa kane bakagira umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse n'igihugu cyose kigatangira icyumweru cyunamiriza inzirakarengane z'abatutsi zishwe. Mu kwezi kwa gatanu abanyarwanda bizihiza umunsi w'umukozi, naho mu kwezi kwa gatandatu bakizihiza umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika, maze mu kwezi kwa karindwi bakagira umunsi wo kwibohora, mu kwezi kwa munani bakambarira umunsi w'umuganura, maze mu kwezi kwa cyenda bagateranira hamwe mu muhango ukomeye wo kwita abana batoya b'ingagi baba baravutse muri uwo mwaka wose. Kwita izina abana b'ingagi ni kimwe mu bikorwa bihambaye u Rwanda rwashyizemo imbaraga mu myaka isaga 30 ishize rwibohoye, kandi cyatanze umusaruro mu iterambere ryarwo. Kwita izina abana b'ingagi ni umunsi umaze kuba igikomerezwa mu Rwanda, ku buryo umwaka utangira ubizi neza ko hari igihe kizagira abanyarwanda tukicara hamwe tugatumira ibyamamare mu isi yose, maze twese tugahurira mu karere ka Musanze mu birori bihambaye, kenshi biba byitabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu munsi w'umuhango wo kwita izina abana b'ingagi uriho kuva mu mwaka wa 2005, ndetse kikaba ari kimwe mu bintu bihambaye byakozwe na Leta y'u Rwanda mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima no kubungabunga ingagi zendaga gushiraho mu isi. Iki ni kimwe mu bintu bihambaye byakozwe kuva mu mwaka w'1994 ubwo ingabo za RP Inkotanyi zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi zikanabohora u Rwanda, bijyanye n'iby'ubukerarugendo no kurengera ibidukikije. Rero muri iki kiganiro tugiye kwibanda kuri uyu munsi n'icyo uvuze ku Rwanda. Iyi ni Intsinzi TV. Muraho neza, turabajatinze. Dukurikiye Intsinzi TV. Namwe nuko? Yego. Kurikiye Intsinzi TV umenya aho u Rwanda rwavuye naho rugeze. Turi mu munezero w'imyaka 30. Kurikiye Intsinzi TV. Intsinzi TV. Isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Indeed, conservation is life. Ubundi umuco w'abanyarwanda kuva mu myaka ya kera ku bakurambere n'abasokuruza b'abanyarwanda, umwe mu migenzo y'ubuhezwaga no kwita umwana wavutse izina. Uyu munsi umuryango watumiraga imiryango, inshuti n'abavandimwe, abantu bakicara bakarya bakanywa, barangiza abana batoya bagatanga amazina wumva yakwitwa uwo mwana mugenzi wabo wabaga wavutse mu muryango, maze umubyeyi w'umugabo akaza kwihererana n'umufasha babyaranye uwo mwana, bagahitamo izina ry'uwo mwana. Kuva umunsi uwo mwana akitwa ayo mazina kugeza ashaje, kandi ukaba umutungo we bwite uzamutandukanya n'abandi mu buzima bwe bwose. Ku buryo Christian wateguye iki kiganiro, nanjye Safari ukibagezaho, utwumva niba utatuzi ukamenya ko turi abantu babiri batandukanye umaze kumva amazina yacu gusa. Ibyo rwose biba bihagije. Izina mu mateka ya muntu ni ikintu gikomeye. Uyu muhango utunganye kandi ugatangaza umuco w'abanyarwanda, ni nawo wagendeyeho haba igikorwa cyiswe kwita izina abana b'ingagi babaga bavutse. Kwita izina ingagi abana bashya baba bavutse ni kimwe mu bikorwa bihambaye biza imbere cyane mu kuba bigamije ku kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima, by'umwihariko ingagi zendaga kuzimira ku isi. Yego wabyumvise neza, kuzima ku ikarita y'isi. Reka mbabwire ko aka kanya tuvugana ku isi yose ingagi zisigaye mu ishyamba ry'ibirunga rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo bihugu byonyine bibarizwamo ingagi mu isi. Ariko muri ibyo byose nta gihugu cyita kuri izi ngagi kuruta u Rwanda. Nta gihari. Uretse kuba zinjiriza u Rwanda amafaranga menshi mu bukerarugendo, ariko ubundi ni narwo ruzitaho kurusha ahandi hose hasigaye. Rero kimwe mu bikorwa bihambaye byo kwita kuri izi nyamaswa zenda gukendera mu isi harimo kwita izina abana bazo baba bavutse.
kuko ubwacyo kiba ari igikorwa cyuzuye umunezero kibwira isi ko hari icyizere cyongeye kuboneka cy'uko ingagi zitazazima, kuko haba hagaragazwa ko havutse abana bashya bazabyara n'izindi ngagi zikororoka isi igakomeza kubona izo nyamaswa. Uyu muhango uyoborwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyashinzwe mu mwaka wa 2008, kikaba ari nacyo gifite n'ubukerarugendo mu nshingano zacyo. Igikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi ni umunsi w'ibirori wo kubyina no kwishima ku Banyarwanda. Ibyo birazwi rwose. Uyu munsi watangiye kwizihizwa mu mwaka wa 2005. Kuva muri uwo mwaka kugeza ubwo byabaga ku nshuro ya 18 kuwa gatanu tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2022, hari hamaze kwitwa amazina abana b'ingagi bagera kuri 328. Uyu muhango wo kwita izina ingagi ubara agatangaza kuko uretse Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uwitabira, kenshi n'abandi bayobozi muri guverinoma y'u Rwanda, abambasaderi b'ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'imiryango mpuzamahanga n'abandi bashyitsi batandukanye baba bahari. Uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi baba bavutse witabirwa n'abaturage kandi ugakorwa mu buryo bugaragaza umuco w'Abanyarwanda, byuzuye imbyino n'imikino gakondo ikinnye mu buryo bugaragaza umuco w'Abanyarwanda kuva mu myaka ya kera cyane. Ababyinnyi b'Abanyarwandakazi b'ubuhanga ntagereranywa kuri iyi ngingo nibo bataramira Abanyarwanda, n'abasore babitojwe bagahamiriza mu mbyino zinogeye ijisho. Nabibabwiye ko uyu muhango uba witabiriwe n'abaturage nabo bari mu byishimo bihambaye, kuko abenshi muri aba ngaba ni abaturiye parike y'Ibirunga. Aba nabo imbere ya kamera z'ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, by'umwihariko ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, babishimye bagaragaza ko izo ngagi baje kwita amazina zatanze amafaranga aturuka mu yo ba mukerarugendo batanga ahangaha mu Rwanda, nayo akabagarukira mu bikorwa remezo bibateza imbere. Abanyarwanda baba babivuga kandi koko bakomeje, kuko leta y'u Rwanda kuva mu mwaka w'1994 ingabo za RP Inkotanyi zahagarika jenoside zikanabohora u Rwanda, yazamuye urwego rw'ubukerarugendo kuko yabonagamo isoko y'ubukungu bw'igihugu. Mu kurema no gukomeza ubukerarugendo harimo no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima biri muri za parike z'igihugu. Kimwe mu byakozwe habayemo kumvisha abaturiye za pariki, wasangaga bagiye guhiga muri pariki inyamaswa zitandukanye zo kurya cyangwa se gukuraho impu n'ibindi bitandukanye, ko bakwiye guhindura imyumvire ahubwo bakabungabunga izo parike kuko aribyo bivamo inyungu nyinshi. Abaturage nk'abo bari baramaze imyaka myinshi y'ubuzima bwabo bakora ibyo bikorwa, ndetse bakabishyigikirwamo n'ubutegetsi bubi bwategetse u Rwanda mbere y'umwaka w'1994. Kubumvisha ibingibi ntabwo byasabaga amagambo gusa, byasabaga n'ibikorwa byinshi birimo ko amafaranga avuye mu bukerarugendo abageraho mu buryo bw'ako kanya. Ibi nabyo leta y'u Rwanda bikoze ku bwinshi, maze abaturage baturiye parike y'Ibirunga bahabwa byinshi bahoze barota mu buzima bwabo bwose, birimo ibikorwa remezo nk'imihanda, amazi n'umuriro, amavuriro, amashuri n'ibindi bitandukanye. Bamaze kubona ko koko ubukerarugendo ari isoko yo gutera imbere, nabo kurinda no kubungabunga za pariki y'Ibirunga babigize intego, buryo ndetse bamwe bahoze ari barushimusi ndetse n'abahigi ubu bahindutse bamwe mu bakozi ba RDB bita kuri za pariki mu kuzibungabunga no kurinda urusobe rw'ibinyabuzima ruziherereyemo. Aba rero ku munsi wo kwita ingagi izina baba bari banashimira leta ibyiza yabagejejeho mu buryo bwose. Muri uyu munsi nabo baba baje kwishimira izo ntambwe zose bagezeho mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Mu buryo bworoshye uyu munsi wo kwita izina ingagi uba ari umunsi w'ibyishimo ku Banyarwanda, by'umwihariko mu rwego rw'ubukerarugendo. Uyu muhango uba ari uw'ibyishimo bihambaye kuko uretse imbyino n'imikino igaragaza umuco w'Abanyarwanda, n'abawitabiriye benshi banita amazina ingagi baba bambaye imyenda gakondo y'Abanyarwanda, aho baba bakenyeye baniteye. Kandi haba hari abantu benshi bareba uko Abanyarwanda babagaho mu Rwanda rwa kera, bafite n'ibikoresho Abanyarwanda bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uretse ibyo kandi abahanzi b'Abanyarwanda babicishije mu ndirimbo bamamayemo nabo bataramira Abanyarwanda. Abaciye mu maso ya benshi muri ibyo birori barimo Meddy, The Ben, King James, Bruce Melody, Knowless Butera, Riderman, Dr Claude, Peace, Eric Senderi na nyakwigendera Tuyishime Joshua bitaga Jay Polly, icyamamare cy'umunyamuziki w'Umunyarwanda nawe wasize ibigwi n'amateka bihambaye ku mucango bihe n'amateka y'umuziki mu Rwanda. Uyu nawe yasusurukije kenshi Abanyarwanda muri ibi birori mu ndirimbo ze zihambaye kandi zamamaye nka D4D. Aha kandi hiyongeraho n'abahanzi b'amakinamico nk'itorero Mashirika riba ryifashishije ibindi byamamare mu gusetsa n'amakinamico nka Arthur Nkusi ndetse na Marayika w'Amahoro Kayiteshonga. Kandi uretse Abanyarwanda, ibyamamare byitabiriye iyi mihango yo kwita izina ingagi nk'umuhanzi Neyo wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amafikizoro yo muri Afurika y'Epfo nabo bataramiye Abanyarwanda muri ibi birori. Noneho Abanyarwanda bakavaho berekeza mu bitaramo bikomeye biba byitabiriwe n'abantu b'ingeri zose muri hoteli z'i Kigali. Akenshi biba ku mugoroba w'umunsi wo kwita izina ingagi. Bimwe muri byo ni ibyabereye muri Kigali Convention Center ndetse na Kigali Arena yahindutse Beka Arena. Kwita izina ingagi ni umuhango uhagurutsa abanyamakuru b'itangazamakuru mpuzamahanga guturuka kubo mu karere kugeza kubo ku rwego rw'isi, cyane cyane abakurikirana ibijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima, abantu ku giti cyabo, imiryango itari ya leta yita ku rusobe rw'ibinyabuzima n'iyita ku nyamaswa n'abandi batandukanye. Kandi uyu muhango witabirwa n'ibyamamare mu busobanuro bwa nyabwo
kuko kuva mu mwaka wa 2005 kugeza uyu munsi ibyamamare byitabiriye uyu muhango ni byinshi, birimo abahanzi n'abakinnyi bakomeye mu isi, ibyamamare mu mikino itandukanye, ibyamamare byamenyekanye cyane mu bijyanye na politiki n'imitegekere mu isi, ndetse n'abandi benshi usanga bishobora bahawe umwanya bakita amazina abana b'ingagi. Kuva mu mwaka wa 2005 ni benshi cyane bitabiriye uyu muhango, ariko muri iki kiganiro turagaruka ku mazina amwe namwe azwi neza y'abantu b'ibikomerezwa baje Musanze kwita abana b'ingagi. Nk'ubwo ku rutonde rurerure rw'abantu bazwi bitabiriye umuhango wo kwita izina ingagi, kandi bakaba bafite izina bita umwana w'ingagi, barimo umuherwe w'icyamamare Howard Buffett. Ni umuhungu w'imfura w'umusaza Warren Buffett utunze amamiliyari y'amadolari. Uyu Howard Buffett yaje mu Rwanda. Hari kandi umukinnyi wa filime ukomoka muri Repubulika ya Czech yitwa Veronika Varekova. Hari kandi ibyamamare byitabiriye uyu muhango birimo Madamu Graca Machel, umugore w'igihangange mu isi, akaba yarashatswe n'abagabo babiri b'ibihangange mu isi banabaye abaperezida, akaba nihariye kuba ari we washatswe n'abaperezida babiri. Uyu Graca Machel bwa mbere yashakanye na Samora Machel kuva mu mwaka wa 1975 kugeza apfuye mu mwaka wa 1986. Uyu yategetse Mozambique. Amaze gupfa uyu mugore yashakanye n'intwari y'ikinyejana cya 20 gihanganye Nelson Mandela. We babana kuva mu mwaka wa 1998 kugeza apfuye muri 2013. Abandi bitabiriye uyu muhango barimo uwahoze ari perezida wa Nigeria Bwana Olusegun Obasanjo, wategetse Nigeria kuva mu mwaka wa 1997 kugeza mu mwaka wa 2007. Ibindi byamamare muri politiki harimo Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia kuva muri 2012 kugeza muri 2018. Umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye Amina Mohamed. Patricia Scotland ni umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bivuga icyongereza Commonwealth kuva muri 2016. Mu byamamare mu mupira w'amaguru harimo Louis van Gaal. Ni umutoza w'umuholandi watoje ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'Ubuholandi mu gikombe cy'isi giheruka cyabereye muri Qatar, ariko akaba yaraciye mu makipe akomeye y'umupira w'amaguru nka Ajax d'Amsterdam yo mu Buholandi, FC Barcelona yo muri Espagne, Bayern Munich yo mu Budage na Manchester United yo mu Bwongereza. Mu mupira w'amaguru kandi hagaragaye icyamamare muri uyu mukino yitwa Tony Adams, wakinnye mu ikipe ya Arsenal, inafitanye amasezerano n'u Rwanda yo guhamagarira abanyamahanga kuza gusura u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. Ndetse ikipe ya Arsenal yagiye yohereza n'ibindi byamamare byayikiniye barimo umunyakameruni Loriano Bisametame Mayer bakundaga kwita Lauren, ndetse na mugenzi wabo Alex Scott wakinnye muri Arsenal. Uyu muhango kandi wanitabiriwe na Alexa Gray, umunyakanada w'icyamamare mu mukino wa volleyball. Kandi harimo ibyamamare mu mideli nka Naomi Campbell, umunyamideli w'umwongereza akaba n'umukinnyi wa filime akaba umugore w'ubwiza. Haza kandi Shari Silver, umunyarwandakazi w'umubyinnikazi mpuzamahanga. Ndetse hari umunyagana witwa Dr. Fred Swanika uzwi cyane mu kiganiro The Pathway, aho aganira n'ibikomerezwa bitandukanye mu isi. Iki kiganiro yanagitumiyemo perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2021. Icyamamare mu muziki w'abanyamerika Neyo waririmbye indirimbo zakunzwe zirimo Miss Independent n'izindi zitandukanye. Kandi uyu muhango witabiriwe n'itsinda ry'abahanzi b'ibihangange n'ibyamamare muri Afurika no ku isi nzima bo muri Afurika y'Epfo bahuriye mu itsinda ryitwa Mafikizolo, ryahimbye indirimbo benshi bakunze nka Love Potion n'izindi zitandukanye. Abahanzi b'abanyarwanda bamamaye mu buryo ahari buri wese mu Rwanda bazi, abarimo abahanzi bakomeye cyane barimo Ngabo Medali Jobert bita Meddy na mugenzi we Mugisha Benjamin bita The Ben. Abaho batandukanye n'abandi bahanzi b'abanyarwanda nuko bahawe no kwita amazina ingagi. Ndetse hari n'abandi banyarwanda bihereye mu mikino barimo nka Areruya Joseph, icyamamare mu mukino wo gusiganwa ku magare nawe yagaragaye mu bise amazina ingagi. Icyamamare mu mukino wa basketball mu Rwanda ni kapiteni w'ikipe Patriote, akaba yitwa Mugabe Aristide. Ndetse uyu muhango witabiriwe kugeza no ku banyarwanda bakoze ibikorwa by'indashyikirwa barimo Niringiyimana wahanze umuhanda mu karere ka Karongi agamije gukemura ikibazo cy'uko mu gice yaraherereyemo nta mihanda yakibagamo. Ayo mazina yose mvuze yagaragaye yita amazina ingagi. Kandi ibindi byamamare byitabiriye uyu muhango birimo abari ambasaderi b'ibihugu byabo mu Rwanda nka Ron Adams wa Israel mu Rwanda, ambasaderi w'Ubuyapani mu Rwanda Peter Vrooman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasaderi w'Uburusiya mu Rwanda, ambasaderi w'Ubumwe bw'i Burayi mu Rwanda, umuherwe w'umunyazimbabwe utunze arenga miliyari y'amadolari yitwa Strive Masiyiwa. Harimo kandi ibindi byamamare nka Ronan Donovan, gafotozi ukomeye cyane wa televiziyo y'Abanyamerika ya National Geographic. Kandi uretse abangaba bakandagiye ku butaka bw'u Rwanda hari n'abagaragaye bita amazina ingagi bibereye iwabo mu butumwa batangaga, cyane ariko bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyari cyahagaritse ingendo hafi mu isi yose. Abenshi muri abo barimo abakinnyi bakina cyangwa se bahoze bakina mu makipe ya Arsenal na Paris Saint-Germain, amakipe y'umupira w'amaguru afitanye n'u Rwanda amasezerano yo kwamamaza gahunda ya Visit Rwanda ku mipira, barimo Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin, Ben Adreno na Bukayo Saka bo mu ikipe ya Arsenal, Neymar Junior dos Santos,
Sergio Ramos, Marquinhos, Kylian Mbappe na Angel Di Maria bo muri Paris Saint-Germain. Muri aba harimo abagikina muri aya makipe n'abandi batakirimo nka Angel Di Maria ndetse na Pierre-Emerick Aubameyang. Kuri abangaba hiyongeraho na Masai Ujiri, ni perezida w'ikipe ya Toronto Raptors y'umukino wa basketball ikina muri shampiyona y'uyu mukino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA. Rwose mu buryo buzwi kuva mu mwaka wa 2005 n'ibyamamare byinshi byitabiriye uyu muhango kandi binahabwa umwanya wo kwita izina ingagi. Kuri urutonde rwabo ari rurerure cyane nk'uko ingagi zimaze guhabwa amazina zigera kuri 374 kugera mu mwaka wa 2022. Kandi mu muhango wo kwita izina ingagi muri 2021 ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyatangaje ko kuva muri 2005 Leta y'u Rwanda yihatiye guteza imbere abaturiye parike y'Ibirunga, aho RDB ishora muri ibyo bikorwa 10% yavuye muri ubwo bukerarugendo. Mu mwaka wa 2021 Madamu Kagero Kariyeri wari umuyobozi muri RDB ushinzwe ubukerarugendo yavuze ko kuva mu mwaka wa 2005 agera kuri miliyari 6.5 y'amafaranga y'u Rwanda ariyo yashowe mu mishinga 780 igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturiye parike, ikaba kandi ari imishinga yerekeye ubuhinzi. Uyu muyobozi muri RDB yavuze ko muri 2021 honyine hari miliyari 700 zari zimaze gushorwa mu mishinga 30. Rero kuva mu mwaka wa 1994 u Rwanda rwabohorwa n'ingabo za RP Inkotanyi, umuhango wo kwita izina ni kimwe mu bikorwa bihambaye kandi by'umwihariko abanyarwanda bashinze kandi gifite ubudahangarwa mu isi nzima, kuko byagorana aho wasanga abakurikirana ibijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima cyangwa bita ku bukerarugendo batazi uyu muhango. Uyu muhango uretse kongera umusaruro uva mu bukerarugendo wabaye, ni n'umwanya mwiza wo kugaragariza isi yose ko u Rwanda rwahindutse rutakiri Rwanda rwo mu mwaka wa 1994 rwari ruzwi kuri jenoside yakorewe abatutsi gusa, ko ahubwo ari u Rwanda rwahindutse kandi rwahindutse neza, ndetse runafite icyizere cy'ejo hazaza ku buryo n'amazina ahabwa ingagi uba wumva yuzuye icyizere gihambaye abanyarwanda bafitiye ejo hazaza. Ndetse aya mazina aba anacigatiye intego abanyarwanda bihaye mu gutera imbere mu buryo bushoboka bwose. Ibi nibwo butumwa ibyamamare bivuye mu Rwanda bijyana mu isi yose, u Rwanda rukamenyekana maze abakerarugendo bakiyongera, u Rwanda rugatera imbere. Kwita izina abana b'ingagi ni kimwe mu bikorwa bihambaye u Rwanda rwashyizemo imbaraga mu myaka isaga 30 ishize rwibohoye, kandi cyatanze umusaruro mu iterambere ryarwo. Nasoza iki kiganiro cyagarukaga ku buryo bwihariye ku gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi, ngiye kugaruka ku mazina mwiswe abana b'ingagi bavutse kuva muri 2005 kugeza muri 2022. Ni nayo nsorezaho iki kiganiro. Aya mazina umva afite igisobanuro cyihariye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu bana b'ingagi 374 bahawe amazina kuva muri 2005 kugeza muri 2022 barimo Inkomezi, Rinda, Sangwa, Twirinde, Ingabire, Igicumbi, Ncunguye, Injishi, Ihogoza, Umusanzu, Nkerabigwi, Impinduka, Isezerano, Nyiramajyambere, Ikamba, Amabwiriza, Isabukuru, Ishya, Umuyobozi, Umuganga, Ingando, Isanzure, Igihango, Sura, Irembo, Inkoramutima, Urugori, Inkesha, Inkingi, Nsanganira, Iriba, Umuhoza, Urusobe, Mugwire, Iribagiza, Umusingi, Rudacogora, Mubyeyi, Byiruka, Zigama, Kira, Indongozi, Umukuru, Intego, Nimugwire mu Rwanda, Intarutwa, Inganji, Ikirenga, Ibirori, Karame, Ituze, Bisoke, Ingoga, Umwihariko, Inzobere, Biracyaza, Ineza, Imirasire, Tembera u Rwanda, Macibiri, Ikoranabuhanga, Ubudasa, Iratuje, Umujyanama, Ingeri, Nshongore, Igitego, Myugariro, Iriza, Kaze neza, Nkomezamihigo, Uwacu, Murengezi, Duhuze, Cyororoka, Indiri, Ubushobozi, Amarembo, Imbaga, Paradizo, Mahirwe, Indakemwa, Kunesha, na Yombi, Urugero, Ikipe, Akeza, Irebero, Ishusho, Umusaruro, Izahabu, Uburumbuke, Amatungo, Irebe, Kwiyongera, Ubwiza, Uruyange, Arakaza, Iy'amarere, Isuku, ndetse n'Urungano. Bakunzi ba Intsinzi TV, rero kuri aya mazina meza atanga icyizere naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwese mwadukurikiye turabashimiye muri imfura rwose, tuzasubira ubutaha. Iyi ni Intsinzi TV.
igihe bagezaga iki kiganiro nitwirike Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.